이거 봐.
Watu le limo fatalo fai le lita yao. Su mai foi la pena pena le sua mola fa tua. Ata mane foi le fa nao le fa no loa. Fa io ai mai stende mai tutta rami. Mai ole atu un fai un tato. A wai fatasi tu sta vindo un tato sinama. Fa fuori la vale di Dino a fare la sua Leo so come non lo so come le ho la mano con la sapere la in poco ma ya quando taula non veo un capo per fare fuori di Dino di tua fataro fatto vai le dentaiaro. I'd like to welcome all of you that are able to be here today for the final services for our mother Loretta. I truly believe, even with the words that were spoken by the servants of God yesterday, including today, Hey, Josie, can we for tag you for? I can't do it right now. the pain Sorry. that you are all feeling as well as we are. But it's through that pain that we will reflect upon the life of our mother, Orippa.
whai nei la se si tatu mo wai whanawhana. Nā o le mana o le atu. I le nei la tae au. Whanau ma io a inga. Whapea fo e ka le sia ma le aufia. Whakasana atu ma le ngana o lalo tu whakasia o tātou loto o whakakunga. Asi tu whakakunga atu mo le atu. Wala to sa nino ato china ya ore. Ole tapo inga ile tuo. Ka. And let us worship God this morning. O maya tato ta wa Heavenly Father, as your children of faith come together this morning for the final services of our Mother Oripa, you know all things and you see our hearts, Father. As her children and families mourn, as well as us, we mourn for our mother. We desire and long for the comfort of your Spirit, Lord, this morning. Mato te tatawa le nei tai ao mato tua. Ina ye he alofa ma wha awawina mea le ngā luenga ngā whanawhana runga. Le ngata I whanau ai mai se a inga e ka le sia ma le awhia. Awina mai ale ngā pa ia la awhia o le atua. Tai koruaina la mato sa ninga I le nei asu. Ina ia I kua tuai mea uma I lo lava mi. Nei pa aso umala. Amen. Ore ata ki atu mea tua I le pese lima. Pese lima na tato I le tuai mea tua I le nei tae.
ai ono se whakausanga mai pōi. Mana whanau, mei nasi na sui a ikiki a lea o lea tātou kusari mai nei. Ona o lea wanoa e se kasi o alu, o le tina matua, o lea ua whakausanga mai, o asana moni mau. Ama e ale moni mau ane mia, ia a whaito o whasere, suato whaito a ia whanau a whare. Ama e ale moni mau ona se so o mai lea mai para tua ia o repa, para tonu o ia lea o le awhenai, ma le tala o se fua o kato tina. Ama e ale le tala o se fua o kato tina. Ia ona se so o lea ma le tui mau whahenani o le kato tina ia o repa. Ao le nei lau tei, lea o no te no le suna ia le ia, o afu i o mau. Bye.
one of the words that I like to share with you is cleanliness. To mama. Look to mama. Such a good spirit and a good woman. That I am so thankful for Heavenly Father for bringing me back. All the right Johnny people in just a little tonight. It's a feeling of the morning, of outside, no soul and inside. What is our name? One of the Lord and fire and one. If I know why is it so anymore? I find out if I see one, it's so full, unwanted to know. India Savona in Fa Fatai Fatai Ameno. Aí fala Loina foi a filha e se eu não eu sua mãe aí nesse olho feito o teste e tu só olhou só fala agora o tu ina mãe o tu só ia aí lá tá todo não Moro tatou tina. O te tali tonu o oto le filifilia ona o wafa. Ai o oto fina ngalo ia tia. Ona o oto sila sila ile mea sa au pito pene. Ile loto o lo tatou tina. O nga nuela lea lea tua. Lea o whaunga ina iai i maha ua. Ai mesi o au sa filifilia e lo usto. Tua mãe, papel show todo. Aí nesse olha bala ao vinho ao olha tua. E fez aí mas então se não show não tutina. O afuai não. Tu falo ali. O tu lá e vai ao tanto sul. Faz tele lá tu falo. Faz tele lá tu. Lá o tu olha. Ina watu ya bese ya tuona maluya uma sa ya fowa imolana au no ona no foi folere lalo yo kuma le no na fatia matu si upu ilonga ni fai mai na fowa ina mai le wa bese ina le I fa manu ina swa folere
O te fia whaonga ina I whai o whaongai o se manatu. O punea le amonga. Na fua ina mai neli. Wa aku se ina neli. Mea whaamanuina e suafa o neli. A whai o whaamoe moe leo le atua I lana fua I mai. Malana tue abe ese atu. Ia vi ia haina ni suafa. Ai le o le tamata. O te le manatu la o te whaia se li inga o la mātou tia. E le ai. A wā e le o se whina ngano e leo le atua. O te le manatu fo'i. O te so ona lagi ina sona ni. E so ona whaamau ti e ate. E le ai. A wā mātou te talitonu. E le o sona nota fo'i lea. Peitai. O te fia mori mau, mo le nofu sila fia le nui au fia. Le lasi ma le mata fele felo me alofa le atua. Sa ia fuai I lo mātou tina. Nā fuai o na tau sa a fia lo na soi fua le tina. Sa inani la le amata. Sa se fua mo la ilo mātou tina I futolu o se a inga fefe au. O na tua a. Sa a o taurina, ma whaarurina mai I kolisi whawhaife au I mālu. Sa ngā nue fui I le ngā nuenga whaawhaife au I sa noa. I taini a o tasi le I karesia. E le matua tele ni tala sa whaasoa mai I mātou e hina I aso o mai. Ai sa le e mawhai o na ngaro I a mātou le aso na ia whaamatala ai whai mai. O ia, I ima hea, ana o, ai tau whiroa ia I ona mātu, e nofo le whale, e sosoani I le whatu, a ina tausa. Ma o te tali tonu, o I tonu, I le nofo whale, lea ono mātua tina se I whai e whatu ai, o I, sa mamanu a toa mai ai, le ono lo mātou tina. O I, na I loa mai ai lo mātou tina, tausi matua. O I na wa ai ai, o na ngapa tau sa mai tai. Matano o na lima e mai e whatu ai. O I na ia hawa o mai ai o na whai le wā matamata. O I fo'i, I le nofo I le whale a o ngā le ai, ma a mata ai o nā awa o ina, ma wha solo I na pipiki na loto, I le atua ma le loto, a o le titi lawa. O te matua ata le tonu, e le ina I titi le au ngā o le whale a o ngā lea, sa awa o ina, ma o la e ai o mātou tina, mai le titi. Ina ua whaasolo atu e tama whai o na lava aina. O se tina tāpina pena. O lona ora tāpina pena lea. E māsani ai o na otse, na sasa mātou, a o mātou tupu ai. I lo mātou ola whaatala le, o le le tu mama, ma le le tāpina pena. O lona nā mau fo'i I a aua le I whaare tonu se mea. E nei ngata le loto ai whapea fo'i ni tau sima o mātou. E nei fōwai I a mātou. Lo mātou wa ai pēr I lo mātou tina. E whātou a mapu I whalawa, ma malo lo, ina ua pō le tele o asu. Ai mai se lava o taini. Mātou ti mamaki. Lema whai o nana. Tau sanga I tele. Sa ia tau whanua ia o. I le wāua ni whāma le rima. I mawe hau uno. Mati sa wawai I. I ngā oma sa na lue ai. Whaasama I ta I kuka. Mui moi.
whaalongalonga tina. Ai moe mana tunatu. Ma o te tautino atu. E o langa ina o mātou tūne. Ma whai fo I o mātou ai. O te lava. O tautala nia pe mātou. I le tāua o le ola whinau. Pa le soifua tā pena pena. Mai le nasi o nei a rofo o soifua ai te tina. Ma ia whaasoa mai mo I mātou. O le lami a lofa siri lava mo a mātou. A lo mātou tana. Sa lātu una mo I mātou I lona mātou. O le lotu. E le nisi sa mātou lotu whae a ria. Isi a whiawhi. E ese mai I talo stanga I a whiawhi. Te tau whango mātou I lotu o le tai au. Ai maise o le awa ui. Ile te talaina o hala ana pongu. A sa oni mananga I se mea mamau. Mo naiwa yasu. O le kola I maasani alia. I a awa le ingalo o na whainga o tō lotu a whiawhi. E o fui ina ua a nia e le atua mātou tamau. Sa tili ai le mālosi. O le mātou tina. E una I mātou. E te tele pe a mātou whaiwhaianga ni lotu ma pese. Ai mese o mea uma ni lotu I whai. Mātou te mana tua pea, lona mālosi. E a o hao mātou teini. E le ngata le te wino I whanisa. A o isi ngawha tau tamaitai. E wha mātou mo fiai I maota tapua I le atua. O le suia o lona mālosi. Sa mātou mansau ina ai le suia fo'i. O nisi o ana māsana. E pei o se matua ua ia silafia. Ua le o toe mamau o na taini. I runga o lona moena. Sa le utu vāra na usu o pese lotu. Isi ona leo māli. Sa whaano suso o fo I una tapa mai. I ana tusi whaia. Se I whaita. Ai whai ulawa I ana tatai. Māsana. E tano sia ai mātou. Pea o le tua I tasina mai Yesu ai ulo lau. Ai o mātou wa ai alo. E ua muta la kanga I waina. A o ai, ma whita talo mo I mātou. Ina ua tele ina whaanga ngā wifo. Lona aupu I titis I ona mālosi. Ma wale la mona, atua E shona leo. O le mātou tingārenga. I lona soifua whea mai ai. I lona laka ai. Ai maisi o mātou le whāna. Mātou te watuata le tonu, hailai, I le mea lene. O le le laka, o se a oma asi o mātou tina. Mai lona I titi. Nani niwa le atua. E whai waka o niana moni ai. O mātou le whāna. O se awa no, sa mo mai o le wha. Whane a oma ai o ina I ona mātua I le whainga le aina. Moni ai, o mātou manu I ai. Ina ua lia whaasoa mai e whainga le mātou. O lona I manu Iwo fo'i, o lona vai wha le hawa o ina. Ona o se manatu o ona mātua. Sa ia matua whiri ngā ai ina e mātou marolosi. O te le te se fo'i, pe a whai o te whai atu. O le mālosi, o siloa, o nai lei, o manuia uma, o mātou maua, o fua ia,
moni mai, moni mau po ana te tau. Whai so o, o lana sasa, o lana tā pena, maloi mata. O le whaupuna, e whai so o lana e lo mātou tina ia mātou. E asa au ni whai se mea mo le maluenga le atua e whakia. A whai mea, ia whai mai moti noa. Ia le lei e se la whanga le atua. Ko o se to o nai e avi, ko le whaamama ino le whanua le lotu. Ko le teo teo ino le manu manu sa waki. Ko le fōwaki, maisi lava maumea. Ko le wana manu lau tino o lea. E pē o whaapea mai a mātou. A whai sila mai atua, e whio lolo se mea sa whai. Sa siri pia na aua le whai e le nania. Mo le whaamahia ino no lotu. A mese, o nana mahi lau ti, sa ia tau tonu iai. Mātou te tau mawhai a ia le kaise mea. I lea o pito i lei. E mata ai. E whai mea siri, ma whai mea fia mo le lotu. E wha maoni, e wha tau nunu so o se mea. E tofi ai i le maluenga. E tō ama, wa tā pena pena. E a whaisa kono tanga a le kānesia, a o maua lana mānusa. E lana lana mea me sao, e whaatau nunu. E lotu tele o na manatu. E uina se a sango, ai a whaisa na manatu. E le alo, e tautala ni mea moni. E le fefe foi, pe maria sona na mona. I fina ngalo o isi o le kānesia. Au le tūlanga o le maluenga, sa ngātou wa aia le whalala iai o lona fia tele, o le awhai pese. Ma le maluenga wha pese. E wilawa i na paulua le leo isi tele. Ai leo se wha la le whaulea na i titi ai lona na pese. Se ia o o lawa. Nā be e si atu, le pole ale atu. Si ona leo sa tau tua ai, i lana leo, i tau si mai te. I ia wa aina uma, i lana tau tua vai. E le mata i le haluenga sa puna o wani, ona tua ai sa mua. O te mātou ata i tunu wai. O tala whia mai le nei, i shio mātou tina le ke talaina, a lo tātou a liki o Yesu. Mo e sa tau tina ona o ana whea, le au ona le nei, mai wha maoni. I nga ona whare mai e le whia o lo wei. E ui le nasi o mea lofa le atua, sa tau sa awhia ai le ono o mātou tina i le tino a toa maneangani. A le whamoni e te tau tino atu. O lo mātou tina e leo se ali. O lo mātou tina e lei fo i ona se se e whaapei o tamata una. Sa a leo i le wala tamata. Ai sa siri ai ona se se o na ba ma lena whaia o i. Pei tai mātou te tari tonu. O lona i loa le le ifo o lona tūlana, a masala ai ua ola talu ia lofa tūno o ke visto. Na ia whini ngā ai. Ia malua e se i tau mawhai, ia lava sona o ngā, a o ola tūna tua. Na ola ai, e ala i e kāresia. O te toi fia tūsia, upu na pono ai ai le ai, ia luati le moto o pātana, e whaapea. Au ia e ngōsi. Ngōsi o ia ni. Au au maro lori atu. Mai ala tau mai wena tina. O ala tau mai wena fui. E muli muli atu ia te ina atu. Se whaisi o moni mau. E le maua la.
Alo tina ma'o. Ni ma'o sa lumari. She was my best friend. She was my everything. Eitengi mati. Bevesia. Sama tunia. Aku fale. Para kaki oi. Over hatu. Mama. Mesti. Aku yang kuliah ni. Fakir aku kira awal ni kau siap. So I gave her time so she can calm down. That's what I want to do. Twist. Twenty. Find my young. What about one? Yeah, that about one. Twenty. Don't know what I know. Not for mine. Also, you know, never mind protection. And you might know it's the end of time. And then, your time was. Oh, no one might. Your mother will not. So, I'm going to be a lot of time at the time. I might. Your mother won't be. Pamilya may nakakuha. Ang nakalagay. Ang nakalagay na yung bago. Ang may aking pinin. Kawali, pabay ka. Iyan, malos. Tumalos si Manuel. Ifa Manuel, nilatuwa olo. Hindi ko tama. Ang Manuel malatuwa. Mama, wala akyari yan o ilaw. E pa'y masuyo at macho uma. Wala ka na. E mamali at yung macho ang mga mafafchay-chay. O na umiya umala sa ifa yung macho. May macho pa na may. Sa iya ko ay na may macho pa may. Mafafchay-chay yung pamaon niya ko na. Faktsay, ilaw sa lutuan niyo. Faktsay na otse. Faktsay, ilaw lain na. Faktsay na samtiya. Faktsay tatalo. Faktsay, magpasi mo na kung macho ilalaw siya. Ole upong moni. Macho tinanong po ay tala po kaya. Ilaw ka na faya. Und vermaun vor ihr Laune verliert. Und man fuhr eine mal so, in der man nur wieder erzählt. Fachzeit. Weil man hier mal so lotto. Fachzeit. Ein Sau in der Hand. Inowali safa meneno ya noto tuwaita usanete ewe ina wala tatu makwai fatufa atumambe fatutu tatu feilwa Yaman what's wrong with me? Don't find Mama. I think I'm not going more for one. I'm busy if you feel she might tell you. I was super if I want to lot. Você fica bom.
le tai nani le mamano le au kai ngai mea. Ese kua mandia toi le paia wau pia ne. Ai ole le tau taimanga i la ropa le atua. Sonfuma. Mungkin itu dengan partai semua yang ya. Sesuatu yang mau macam ufai ini sumi panau. Waktu ini mau sesuatu kata Cina yang mereka. Yang mau biar betul manusia. Waktu itu yang mana yang betul Cina. Sana dua dia. Ele causama de uma boa maneira. O mundo mal vale a mão ao chamado Tina. Dalam dalam mai Malatina na Ruena e Lua desculpa. O ata o falha e aí se vai o o afu le mato matana. O tu sai o se fu fare na Malatina ne. Au tu se manatu se moni mau. Fa pea. Awe o mali toa. How the mighty have fallen, and the weapons of war perished. Now I know you're probably listening and saying it's about war. What does that has to do with the Ripper's spiritual life? Well, it's if I tell you, ma o pena o tau. Ai a toi tatou fa toi ta liu tatou toi fa solo e tua mai ana nafi i le loto le ainga fa pe fo ile nei aso i mo li mau le fatua o le tele yo au pena fa le ngana sai le tina le o tatou iai le nei mai ala ma fo ala e o mai iai le tusi le vai ma au so mo li mau fa le ngana le tina ya o a mata mo li mau le lua fe fu valu talu na mata lu mai mo tina ngana talu mai e ko fa la to tina ma tua o mato ne la le sia o le tina ya o repa o le tina ya sa o le tina ya tamuli Malatina ya nifo. Tina mata tua ia sa ia le galesia ile mata unuku mai malatina kongalo. Sa fa pena na fa fetaio ma ua nana ia tua. Ina ua va va ia. O lo ia ni ao singa le galesia. Asa. Fa mai lava le talito numa so tatu watu. Na eu tato tua. So se fala po potonga lava e ai ni tranaka matu tua o dia sina single tatu. Abu ia le na fala po. I said. Ai ni se o ni na ko. Ona ma fa taila e a Martina na ruenga po mata o mai. Ya ke tai wan na ruenga ona tu langa. Na ruenga fa nau o malanga tuai misio tina matua, tina ya sa, papel tina ya nufo. Ai koe me iai nau tina ya wepa me tina nufo. Lea o malanga le tina ya wepa. Ai koe me iai tina ya wepa. Tau nuku mai, a mata le ngaluenga, Sama ai lama le tu ma losi mai o tina ya o repa mese fo tina ia le galesia. Sama ua fo itala
O le atoa na malosi. Whaia to i ata I tausanga o tua nai atu ai nei maa mai. Le malosi o le tina sa iai. E peitai. O le tutusa le malosi. O fe avea I o ia I lona nufoa whaatava le wani se I lona sa. O le tu lava lea. E masani o le nofo me Yesu mātou tina. A mata le na luenga sa mātou tau whai. E a mata uma I a la le na luenga. Fono te talo, na luenga wha le ka le mesia. A o ngā susā. Au tala vou, au whai pese. Ma aia lava le sangisangi mai o le neti nā. Pe manu lu le tau. E lema whai o na misia o I. A mata le mato ngā luenga whai le mato fono te talo I le afi o le aso lu. Ono tūlanga fo I o le ka le sia sa iai. Ina o mata o lu mai. Ia le tau manu lu lava le tau nei, le mai teni nei. Ai ma aia tu lava san lava le tina. O mai lava le tina I tonu le whai le manu o fonu tato. Whai a o ngā sosa, aia pēa le tina. A o ngā pese, aia le tina o le tina. E se avu whamakala ia. Pine whamau ia. O le tanata o moni I lona alofa I le atua malana na luenga pe o na moli mawina fo I le nei aso. E le whaitua ia o repa. Pe na moli mawina nafi iske lau whainga luenga sa la tau maaru lue I ni tau sanga o mamai. O I nā foi na mai loa ai a matanga o mātou ngā lue whakasi, mātou ngā lue. O se tina e mumi no ngā lofa I le atua. Malana ngā lue. Parongo longo la ba na fi tele muli mau, loto le aina. Gai nisi o tula fale, sa la to wola fatasi foi vai tongi sa fai muli mau ta fai pese. E moni le la fale sa ma. Pro tele o le si va na e mato au loto foi mai a mese fulis le fana. E veka se fu melu tu. Foi mai pa lua le o. Well, there is some truth to that. But o wala te tunu. Ele o pese o repa mositana. O la pese o repa e vivi ia ile atua. Au tua tu luna I ba fai mato sa dinga lotu. E tawa o aia o repa la kuna to a mai o repa. O le winga whakalana. O wala au o le atua le tinana. Ala na lue kuno. Pe mamo le malose o repa pele ai. O isi a fina uma o repa pe a matala no ma fatua ya o repa. O lea mon mameas au sila tua mai tina. O le whako tau e o ke nia o kuia. Ya una forsa minga o latu mafila. So ie ne whako na tai whalitu. Ya ina ia whalitu e ka usi o e whako. That's the way our parents are. O mamãe tua lá que eu sou fua. Falou logo foi o tele morimawa nasi. Fai mai le morimawa nisi. Ole loma tua ina fasa lá. Muri lá são na torina. That's all. You might interpret that as fasa lá. Or me. Ale não não tá ina tua atu. Ole manatu etina ina ia manuia fana. Manuia ainda manuia de calesia. Whatever. I mo ina le. Ele não le tina for dali awa. Ata vai ono mo mal. Ole mera la é o que tô no ia. Ele disse dia. Le tau tua le tina. Fafta ia o tau whanau. Me se foi le pai o ai.
Mau tua ia o mori mau sa wha o longo ia nafi. Le loto le aina. Sa o kinga le aina. Ai wha o longo mai lau e tua mano. E se le mata no fie o le tau tua le netina. E le se what? Ao tanto. E mea fora e no mai ele. Usi. Ao tu desi. Ao wele o mali li toa. Mau mai ao penu. O le tau la veka o se tau ai, o le tau o whanena. It's a spiritual war. Ame nga nga ka ika la ea o mo o ka la ea o tinale. Ina e o mai le para au le atua. Au a wha soa atu le whanau. Wha soa atu le aina. Wha soa atu le kalesia. O me masa. Those are the spiritual gifts. And there were many that were mentioned yesterday during the family service. For example, o se tinalo. Well, that's a given. O se tinalo finalo. Finalo I melelei mo le atua malana ngā wena. Le manuia o aina. Whanau. O se tinalo e ta usi le file. Tau tino e le tino e sino e tolina. E fō ira se wha le tomu. Le ngata tu tomu le ka le sia a tu tali tomu tu tomu foi o ai. O se tina e tau tua. Not only for the family. A le ngā luena fōia le tu. Ma ua fōi. Ana nafi mani. Me mafutanga le meitina. I lona ia vā malona atu. O le tahiao, a uli, a fiafi. Ta talo, fai tau, tuspa ia. Ana pongi. Lesi lea mea mo tau misi. Tau tala lava maleapa, o lesi sura fai ngā koe. O tau misia, lesi lea very critical thing in the spiritual life of a Christian. O le ana pongi. Fasting. Yes. Ele ta tolunga nisi. Oh, no, the things of the past. Fasting is a thing of the past. Well, o te re whare. A lewa toi maua I nei tae ao I le moli mau le whantua. O lesi lea mea. Sa whai ma whina wai le tinani o le ana pongi. Tau lia I o lewa. E nā no tau noa. E le fisilinia le tau tua whare ngana ale tinani au re. Le tonu le maruena, tau na mata o mai. So I fua tau tua o tinani le tua. She was setting an example. O nā o uma o mai a tuku mai le ala fua I whanau. Ainga whakele tāmisi. Le ala tina ngano le atua, ia tau mana tua. So that we can reflect back on it. I lana tau tua. A whai e leksi au ngā, o se mea lofa o lana tau tua mō tātou, e wha a wawai, I ia le. Le mea lani le nektai au, I moli mawha le nana o le. One of the things I caught yesterday from the family service was one of the relatives. She was a communicator. This is one thing that's lacking. But my father, with all due respect, lacking in some of our lives is being able to communicate. Communicate. No wine and no for California. Original. So se pende for a forma de parecia, se há sala mona no maneira. Ale mea la bote atai pe a fai forma de parecia. Ai mai se lava pe a tala no reina ni tusi wa mai. Disse foi o so a parecia o não so so. Fato mai ama na tu le parecia, na tu le parecia.
Kalau aku main pun waktu estimate itu out. Ada di mana? Ele foi a tu sisi. Ele não na lua. Na lua é mulher tua. O mundo, a uma susana qualificada, ele inicia a uma vez. A maioria só não se está se formando. Ao lado do mar, o mundo foi pesado. E eu disse na vez. Ela mona tua aí, eu recordando como ele veio, como ele a uma função não foi igual. Aí a Deus não pode falar duas dele não. Dali aí. Someone that loves God. Vários fulima ao Samuel seu filho. Quando foi dado eleita real, foi mais que escolhia. A sopetia que crucificou. A mulher. A Silvina. E aí tudo mais. Ele não acha o mal falei na rotina. Ele é mais abusado. I don't question. Por isso que ele fala como que fala mais. Ou então, ele não está na mulher. A Maria se está assim, estava de roubo, só não forma de this is not just me personally. In witnessing the life, the spiritual life of his mother, ele é uma sensação de até. O que tem na total aí no hospital, na África aí no lugar. Because there's evidence to back that up. E lá na rua, e lá vai. Primeira é eleita real, e eu aí na igreja, vamos ver se fala. Lotu tempo. Paulo é só suado no teu lado. A pena aí é fazer nada na rotina. Fa'awau na rua. Fa'awau na rua na rotina sa tau tua e te lo tau sa. A via o ta rotina. Por makwa tuia e a awa lofa. She's in a much better place. And we give God glory. Mas daí a tua tua repa a se fala de aí. Para todo lá falou que vai ter essa dor da fortuna. Ao te dor, mas te dor para final na vida. E o olhar para essa puta na cozinha. Pastor, ele será o futuro. A tudo. Mas dia lá para dar todo o Deus. Maula na rotina, alienamos uma rotina. Olha a misia. Olha a misia, ele vai aí. Esse, ele fala não morte. Esse, levava aí. O pula mais papel mais de olha se já esse aí. A uma sabe não vai tomar pelo que meu homem quer levar. A uma sabe. Misian maftana fanal. Olha a toa le to fa longo no leo. Olha a toa le to fa ai no tino. Ai mausoleum fa tua. There will be a day that you will be reunited with the Lord. Hold on to that faith. Hold on to that faith. Amanatua. Alpena. Fa'awau na wena. Tato tinaro. Manuia o tono whanau. Manuia i o ainu. E kalesia. Ai nese foi le subatu e kapso le suna su te te kono. Manuia le o fino. Temi nei. Tata o saami atu mo ata o tanu sana. Ati do ya tu le suna. Tai o tusi
se ilasu. Tatunu lava. O ti ngā mwhenutā whara. E whiti e muki e ofa o Yesu. Ora tātou te tau. Ora tua o tātou mandia no tātou mausi. E whai o ia ma te soswani siri whoko ngā. O lere tātou te lere tete ai. Te a whāri o wina ni ala. Maru wina mauna i tono o sana. Te a tā liri mo so ona swasa. Te whāra te teinai mauna i roka mo. O e lava o le au pe au. E maru ai pe au maa rose o se kua. Pe tua o e le ola. E tua o wha maa whawhanaka. Pare a ri o le whine o. O mātou kōru poto. O lau whanau le nei tae au e mātou te watu, te whakatai, pa te whakanu tau whia. O no loa lofa. Maro whamau. Au o mea hoi nei tae au e mātou e ni ina i a te oi. O no nei tae au e mātou mātou. O mātou mai, e mātou ni ina i rāu whio. E ui ai ni roi mata, maringi ma le roto whānuno. Au o umauna e au ina i mātou mai au o whionga o mātou tua. Au o lava ni atu vale o mātou roto. Ai a mātou whātou tua i rāu whio. Le ala whai mai o lau whanau o mātou tama. Ai vesi o le nei awa noa mātou o whio o mātou moa. O mātou mai o mori mau le alofa o lau whio o le mātou tina. O mātou o mai mātou te whano o lofo i mori mau le nei taia. Whaatai o mātou o tua. Mātou mori mauina le alofa o la o fio e mese o ana ngā wena. E le ngā tai te tono o aina. A e mese o te tono o la o fi au ngā wena. Whaatai o mātou o tua. I lona ola. A e mese o lona maros. Te tono o la o ngā wena. A e mese o te tono o aina. Le mawhai ele nana o whaatai na o whio. A wāri le aso o mātou mori mawina o le aso whia. Ia i mātou o mātou tama. O aina o i tūtele mai tūtaurana. Ai mese o paolo mahaki. Ai mese o whanau pere o ua. E lea no whai o mātou whanau. Ai mese o mātou mātanga mo i rei tina o mātou tua. Ai whaafutai o e āpira. Mātou mana tinatu i au o whionga. Se tina le lei. O siri i tōna tau i berina. Le tau sua ina fo i lea. Ia ngana, ia ai mese foi le tonga au lei sa mo. Ale o mātou mori mawina i lei tai au. Whaatai o mātou. O mātou whala talata te mā. O
o e si le fia le whamoe le yasu. Ta maanga le ie. Mafuta mai le ngana o lau fio. E so soani foi o le a lisi se taso o ona. O le a lau maina la fio ma o mātu o tu. Ia whamanuia i atu. Whamanuia leo lo whai mo mātu o tai. Whamanuia i aina i tu tele mai tu taulami e maua le mawhana mo lo fie muku o mātu o tu. Ine ni yaso mo le mātu o mātanga. Ai lese le au fia. E au whai na luenga te tofi la au fio o mātu o mai. E so soani mai la au fio o mātu o tu e me yaso mo le whakoto. O mea umalawa e mātu te whenga ia e mi yaso. E di ia ai oi o mātu o tu e. O mātu te taro. O afo ni whare tono o tina. Ai lese mātu. O mātu o tua whamormore ia whamangaru. I mātou o mātou o tua. Ne yasa mai whamormoe. Ia rafua ina o fio me uma. Whaia e whina ngaro o wau fio. Ai o mātou o to. O mātou wala amea o mātou o tua. No lava swapa o Yesu Keriso o mātou morihi ma o mātou whaora. O mātou wone ma wala awa tuai. Amen. Nā tātou toi i atu le atua i le pese mua Samia. Pese o Samia tātou i atua i le atua. A maea le pese le ia una le atu le suna na rao la kipingi. Waka o kai ko ia. Ino le atua la kani le pese le wai. Al faitauina a fiona pa ia le tua. Mo mai le taning folk, mua le beter, tau mua, ale au faitau,
mai le whai uku mua. Whangata mai whai uku lima. Mumua Peteru, mata uku mumua. La o whai tau, mai le whai uku mumua. Le whangata mai le whai uku lima. If you have an app or an English Bible with you, you can read along with me. I will read in our Samoan language. It's 1 Peter chapter 1, verse 1 through 5. Whakafo mai e whaitawina o whionga I ale tua. O Peteru, o le apostolo o Iesu Kiriso, I e wā mau, o wha, ta apea peina I bono, makalatia, makapatokia, maasia, mapitunia. We o filifilia e tusa ona, mua I sila fia e le atua le tama. I le whakwaieina e le anganga, le iwai I le ngā ui male, sa urunga o le toto I Iesu Kiriso. I whatereina ia te otou le lofa tunoa manimanuia. I whakitaia le atua I tama o lola toa li I o Iesu Kiriso. O len, a whanau whomuina I tātou ona o lona o lofa tele. Ina iei, a whanau moe ola I le toi tu mai o Iesu Kiriso na ie wot. E iu I le tofi e le pala, e le ai si le ana o iai. E le maumea lava, o lo teu I le langi mo o tau. We o leo leo ina e le mana o le tua. I le whatua tua, I e ihu, I le whala. Whaola tanga ua sawina. E whaalia mai ona ko e ngā tarai. I e whamangia mai le tua I whaitawina o na whionga ia. Tu maua te pēr I a te lea le inga, nei māsa uma. Se I au e whakavau, whakawalau. Amen. Ia te awea o te kawai. Ko tuai le suna le me te fono o Consumer National Samoan Council. Suna whaite awi a kule tu. Ia leo la whaite sui a wasu whamawhanawhana. Mō I whanau a pēra e o aina. E fui a whia. Suna te fono. Da pai mātou topinga au e tōro lega yasona. Ana au te whaia se rau. Wa umara na pai eo. O le mātou topinga o le tanga leo toi. Nā mai mani istoi ina mai manua le pāleo. Nā me toi ina manua le pāleo. Ia ana pasara mai le te te kusi mo ia e pasani le vai ia no suato le sto in la valua le ma kusi lo bis pa o le la anu na sa to ma so no mai le vai ia vai so pasara la mai le vai ia ia vai o do sta leo tau tato ya una samari mekera so ni no fai au ya ai muri vai sto in manua le tua ya pa no wa ni le ito ina
Tadi mai ka mata tua. Ole tara pispawa to Sina pessoa sai com o dado. Não é mais difícil nessa naquela nesse melhor. A maioria foi o todo marcar. A perna vai jogar na ia para sair da tua chama. O jato o dia Jesus que visto lenda para não comer e jato. Ona lona rofa tele. Ina ia iwi fa moe ora. Ina toi tu mai su que visiona ia wati. Ia iwi le topi le pala. Ia isi le ama o iai. Le mamai lama. Olo teu i le lani mo to. Ua whanau ko wina I tātou. Ina toi tu mai o Yesu Kiriso. Ina ia iwi le wha moe wola. Tatu wa mata le se sili whapea. Nā se winga o le toi. O Kiriso Iaso. What is the meaning of Jesus Christ's resurrection to you? The focus of Jesus' resurrection is not only about the future, but it is also about healing of our brokenness here and now. It's about the assurance of our salvation and life after death. The resurrection of Jesus Christ is the first fruit of hope and the completion of life. And Jesus appeared to the women at the grave. The message from the empty tombs to them all. Tell Peter and my brothers that I am alive. Oi, tau ia pe teu mo uso. O uso e tu mai. O manu malo. Mai ne oti manu tu malo. Oi, tau watu i nau watu tua. E se maro si alo se ori manu oti. E ku rea I le ola le tu. Yala pa mamu leo la apostolo i oti. Le oti o feo i ai no tui. Why? Because Jesus Christ changed the death process to the life process. To Buddha, this is the new basis of life, new prospect, new hope, whereby man stands on the grace of God. Ya Paulo, o ia me uma o le fua whatatia, a le fua mō tātou uma lapa. E ara ia Yesu Kiristo. O le mea whausa nilo, a leo wa tawhanga, leo whai roa mai e Yesu. In the first epistle of Peter, it is a call to submission. It's a voluntary call to the truth. Keep on trusting God when persecution, sufferings, and death exist in our lives. Peter, in our text, began with praise to God, who has, in His mercy, given us new birth
into a living hope. In Christ we have been lifted up one another, for our hope and faith is rested on the foundation that God has laid through the life of His Son. So all we have to do is to accept the fact that we are accepted by the grace of God. One scholar says the way to the truth of something is to open our lives to the endless opportunities of Jesus' life. This fills us with a living hope and the rich blessings that God keeps for His people. I think hope was a difficult concept for those who face persecution of their faith. It may be a difficult idea for us also, but we're facing the death of our mother Oil. But God knows how we feel today. Hurt, dismayed, uncertain, alone. God understands us better than we understand ourselves. And the Spirit of God can comfort our hearts and help us to go on living. Oh, when my son here to look at it, so Sula Ina here today, and a Maua, my father, morning Mau, or the next time. Ye tau wha na tala i. Te soi pua au oura o tingai au le pai ngā ngā reo. Ia e mesi o singa o lona aiga. Karana tu whau i lana whana. Aisa, wai noa are la au i lana pua are. Pile mo e whao. Mo foi nā tu mo le uki, e ale i toki awa. I whionga i tia hore e atu tasi. Wa tu. A me o te telefona le ke karisi. O fua nā, ngā wena ati nāne. Ata se e nisi o toki. Esse não vai meter na hora aí, mas na rua vai na hora. Aí foi já lá em Miami e me faz nem a ver aí a no me tua nem e não na fala taquai. Vai ele faz para fazer por fala mal no lá foi já subir pa moi o le kalesia. E sao mauri ma ia mau ai se vi ima o le atua I me whai me tarata. E leo si tinai me vesi vale o na roto. Ai toa nā mi. I le muro na mako pau. Inga ia o le tangata o umau na tā pena e le. E wha ngāko na soi fua moisi. O le sidi, ai se ai langa soa. Ka tā ua o le soi fua o e o maari liu tāpua inga papene. O le tani, e au lari tu whau whatuana. O tu tupu ai le ata e au whatu manai. Mose ia Israelu. Israelu ai ma e ma ona ai e whaia whare nei manoko ai. Awari ngāko I atu ai. Ia ri I rogo tua o le au mai au e na e nofo o longa ai. Awari mai mawina. Ia tu whau o tu ua. Ioe. Awari ngaro. Ia urua I arofa. Awari ai ulu tua nai tā isi. A ngā ka tā ua o tu ua. Ka tā ua ai toki ma tute o wala wina ai tātou. O whea lama,
Tarai e sua umana o ka batu le whaoa o ia tau tau. Anu ia o tau. Ia o tau whai. Anu ia tātou. Ua tofu whātunanga i soi pua o tātou wari. Ia ke telu ia whāwhitaia ia o le tua. E le whānau ko wina ai i tātou i le whāmoe moe o ora. Ele é uma sabe glória de Deus. O humano maró, foi falar aí, vai. A pessoa não aga mamma é na de eu sou. É, mas se for já todo mundo foi céu já todo dia todo mundo já todo para o lado dele. Eu olhei todo dia. Pato tua ile tua, pato tua mai ia tau. Mawa o manu maloro, o manu maloro fo i na fa just masu. I lo manu ia e whakapa. I ai na ua mafuri le lau tene o le whanua. O tu fo i le ia manu e vate tea. Wala ina fo i le tufu o manoo, mali i le mata. Mata o vai mata psara. Sarai dia dia le oro. Oro nei oro o wala ba. E que soa suani. I lo vai. Aí fa mese de nga o le tua i fa la ule. Au te ina fo i le tua. Ma tia o ai. Ma pana la lata ga la mauna ma fina la ven. Ya mese famia o taresia. La tu mo le roto tene fa wa mina. Na ven. O que le ua na o jo ma ko. Ya tete manu pe e tu na jo. To e ma ni to sa. Ia manuia ko ai e whainga maranga o tātou tina ia tātou te whei noa ia i sias. Manu te reina o toi sa munga i ringas. Aro rwako i Iesu. Amen. Awe tanga te i rwapesi rea. Ia, ona mai rea. I tā mai nesi. I rwapesi. Sunga so che telefono Fransula wa foi fa
Ke ngata I whanau a me te o ai. Ka le sia mai a kia. E kukua si whapopo. E le koe tele po si whapopo na ke upa leana e au le la una. E tu sabe tu feitau aso le nei aso le tu feitau aso le kalesia wao. O te fia o mei ai manatu au tu e whapea na feitau ina. O se la au mea mata. The theme for today, according to our lectionary, for e whakasa and asa. O se la au mea mata, a green leaf. Green. Fia whamamawhala le lamu lea. E te saurole sunga toina nafi o le vaiaso le nei, e tu sai le whamamawha tu spaitau. O se tu sipa ia fe lanu lanu wai. A colorful Bible, but today, for Monday, the theme that is given to us, a green plant. Lanu mea mata. E mawhaiola tātou fe so tai le lanu mea mata lea I le ola. O le tala I le fōwhanga le atua mai le amatanga. I le tusi le ake nese. It's the story of creation. But according to the theme this morning, the color green is mentioned. We can associate that with life. A tō tana I atu la au kei na kō tana I mai rumene. Ia nei asa tana la au tō tana I mai ai. E ne nam nema. It's a symbol of life. A tātou whaitau fōi I le amatanga o le tusi le ake nese mai le matau kumua a au fōina I atua le nau. He did it in orderly manner. E tau numu atu le whausia ina o le tangata wa uma o na whaatulanga mea uma nei. Mo le ola ma le soifu o le tangata. O le matawasila e o le atua marona mai e le visilia. Fua le atua na le fuafuanga ina ia o I le tene whausia I le tangata. O e maa. Wa uma na tu'uma mea fia nai no oi. Au wāre so whana. O le taulia lala e o le lana mea mata. Te la mea taulia no mea mata. Some of us relate green, oh yes. Money, prosperity. Au wāre lana la e o tupe tātou o lana mea mata. But I le whakatawa I le whaitawina nei aso o le lana mea mata o le whainuma leo le una. Le whaina la una le sina le sute kai whona. Yolo. E ma ofa ila le na mawhau a tātou tua mawhau le alofa o le atua. I le whaofoina le laronani malela. He took it in an orderly manner, ensuring us that when He creates you and I, everything will be in place so that you and I can live without a worry in the world. Elezion foi lá. Ile manatu autu le nei aso ole. Ole la au. A green plant. La una le sulla de telefono io. Al mea foi lá e cautala ai le tusia Ioanna. Che le talla ia la sala. Ina ua oti la sala. Sa avele te aua na iona tua whawhine ia mareta na Maria, Yesu. Ua oti le mātou mai. Ato te sila pianta. Pai mai e sau Yesu. Ua oti la sala. Ai mana tua foi. O le aina lea. O le sila aina o Yesu. A o alu na tala ina mana na luna tala ina. This was Jesus' family, the story about Lazarus. When he started his ministry, it's always there that he rested.
sa ia whaamawhanawhana ia Mareta ma Maria. Lea na ia whaafsili atu ai. I ui lava i mea. Ai ora lava i. O le whesini i la lea na tu e Yesu ia i la ua. Ai mai. O tō tonu e. O a ua le tōnu. Ali Mareta i oi. Amy Renata. During the resurrection, lea na ta ua le. La una I tell you, no. He lives in baby, but now, I am the resurrection. Now, or take me name. Let them come with the nata. Kalima Beta Yoe Yesu. Uinoa. Ile asolinata. See, the message that he was giving them, I am the resurrection. Ao whalongolongo le tangata Iutaia ma Maria ma Mareta. O ti ngā le loto Yesu. Nai ai le Kristo. Ese. O linga mai. O lewa na mafuta ma Yesu. Hai le o ilo. Le tangata o io le pe. I am the resurrection. Lea na hifua ia na whai wāwena i Yesu i lea, i le toi whātu lai mai o lasa. Ina ia, talitonu le tangata. O Yesu. O Yesu. Whanau pa i o aina, ele maturi. Peto ki talitonu le aina. O ia kote. Sila e le ngata mo utou. Ai mese tato uma le Elias. Tātou te talitonu ea. O ia. O leo. Ia lofa le atu. Malana mamau mai koe lo suna toina whatonu. Ise whanau. Io aina, talesia, ka fia. Mogo pere whananga le atu. E ina saunoa nise la whainauenga, mese le suna. Sute te fonu. E le whai mo ki. Ao le tātou whaalango mai whaalango moe. I bia ngama mo ki. A whai ai o na tātou whaalango. Ngā ruenga le tinai a roi. E mana toena. O le saunino le tātou tinai. Ki mani le sui o tōna nau. Whapea fōi. A ina mo ki. Ka tātou whai o saunina. Pese o saunia. Ele aresia o preto. Tātou pese patasiai. Tātou tātou saunia.
David mo na pwede na nagpasay. National Samoan Council of Suma Suma Telefon. Kasi po yung Suma Telefon, Suma Lewa. Kaya ako doon masuyo telefon mo na Suma. Awan po yung ko sa amin na kasi manaan na Roberta. Muli po na naman faktay katolofia. Sufo yung iso na fenomeno mga kultura. Iyo ay na tutele na tutulan. Faktay yung sa faktay po palin na yaso ko sa amin na katolofia. Todo now and continue Let's say the thing we read together in our Samoan translation. It's in the back of the bulletin. Afai Umaua, Fai Ta. O Fatu Tue e Tue Tama, e Ona Maro Simana, e Fai Lami Manuanani. O Fatu Tue e Yesu Cristo na Totasa, Lota Tuani. Ele fala o ele lá Maria, fala Maria Maria Sapo, ele porra sia ele pule com tio Pilato, Sapa Satorina, Samali, Sanamia, não o influenciou, mas todo no teu tuma ganha de outros, na viola Logo não foi que tu está usando o teu última, o leão de malo simulado, o ator filmai o dia e fabucino e o ator mai poucos, o fato tua e a Maria, o fato tua e a Galicia Maria é o fiai do uma, e uma ftana é a Maria, mas a fala língua não sana. Mas eu mais do Senhor Santo, e de Leonora fala. Amém. Tuma mai lungo mātou manei te tua. Malungo lau whanau ne raulangi atoa. Le manuia o ele tamā. Te file mua Yesu Keriso lo mātou ali whaola. Malenga nueva fai pea o lava na pai. Nei masu uma leo. Amen. Itato amaera sabi ya tato usai me lava. Mulher tu tina na fai la eu sabi me panutan. A fai o mo o le tua Ole Tassi Tassi Beach Boulevard. The address is going to be at Westminster Memorial Park and Mortuary. It's 14801 Beach Boulevard. You want to have some mouse you got to now and follow love of tight. Good. No, I'm over here. Hello, Sabrina. Hi. Like when you do a video like that.
welcome, guys. You're welcome, Dora. Para conversar. Hey, ba? Malon ka po rin ako.